Reka mbashimire kandi mbahe ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Ni Kirehe. Abakozi ba AP na TSS bakekwaho kwaka ruswa, abanyeshuri batawe muri yombi na RIB. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abakozi babiri bo mu kigo cya AP na Technical Secondary School TSS bakurikiranyweho icyaha cyo kwakira indonke z'abanyeshuri ngo bakureho ibihano babaga bafatiwe. Abakekwaho iki cyaha batawe muri yombi hagati ya tariki 23 na 25 Gicurasi 2025 bari mu muyobozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri b'abahungu animateri witwa Imana Jean Claude n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire witwa Ndambaje Alphonse. Dr Murangira Bitier umuvugizi wa RIB yemeje ko abatawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwakira no gusaba indonke. Yagize ati mu bihe bitandukanye guhera muri Nzeri 2024 kugeza muri Gicurasi 2025 bagiye baka bakanakira indonke y'amafaranga aturutse mu banyeshuri kugira ngo bakureho ibihano babaga barabahaye. Bivuga ko bahawe n'abanyeshuri arenga 600 y'amanyarwanda. Ibyaha bivuga ko byabereye muri aho iryo shuri riherereye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nasho mu kagari ka Rubirizi ho mu mudugudu wa Murindi. Gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nomero 54/2018 ryo kuwa 13 Kanama 2018 byerekeye kurwanya ruswa. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabu yikubye inshuro 3 hagati ya 3 n'5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Mu butumwa Dr Murangira Bitier umuvugizi wa RIB yageneye abanyarwanda yavuze ko RIB yibutsa abantu bose ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gusaba no kwakira indonke yitwaje akazi akora. Inibutsa abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Nje mwari kumwe nawe ni Demi, naho iyi ni Demi Empire. Mbashimiye byimazeyo uburyo tubana umunsi kundi. Musaba gukora subscribe kugira tujye tushaka kubana amakuru agiye atandukanye. Ciao ciao, Imana ikomeze ibahe umugisha.